Sizoqala kuverse 17. Isahluko sithi ukumiswa kwesidlo esingcwele. Wathi ngosuku lokuqala lweSinkwa esingenamvubelo, abafundi baya kuJesu bathi, "Uthanda ukuba sikulungisele kuphi ukuba udle iPhasika na?" Wathi, "Hambani niye emzini kumuntu othile nithi kuye, uthi umfundisi, isikhathi sami sesiseduze, ngizakwenza iPhasika kwakho nabafundi bami." Abafundi benza njengalokhu uJesu ebalayile, balungisa iPhasika. Sekuhlwile ehlezi esidlweni nabafundi bakhe abayi12. Besadla wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu uza kunikaphela." Baba lusizi kakhulu, baqala kwaba yiloyo naloyo wathi, "Ngabe yimi na, Nkosi?" Kepha waphendula wathi, "Lowo ofake isandla kanye nami esitsheni nguye oza kunikaphela. Impela indodana yomuntu iza kuhamba njengokulotshiwe ngayo, kodwa maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwe ngaye. Bekuyaba ngcono kulowo muntu ukuba akazalwanga." Wayesebuza uJuda omkhaphelayo wathi, "Kungaba yimi Rabi na?" uJesu wathi kuye, "Usho khona." Kuthe besadla, uJesu wathatha isinkwa, wasihlephula, wanika abafundi bakhe wathi, "Thathani nidle, lokhu kungumzimba wami." Wayesethatha indebe wabonga, wabanika wathi, "Phuzani kuyo nina nonke, ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi ukuze kuthethelelwe izono. Kepha ngithi kini kusukela manje angisakuyiphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba." Sebehlabelele iculo lokubonga, baphuma baya entabeni yeminquma. Liyaphila livu lakho Babe, linguwe Nkulunkulu. Phefumula kulo kulesikhathi, khuluma ngegama lika Jesu Kristu. Amen. La sifunza khona abazalwane, sifunza ngaJesu unebafundi bakhe. LiBhayibheli liveta ukuthi umfundisi Singwane bese kangenile eJerusalem. Leli gama lelithi Jerusalem lisho a habitat of peace, noma indzawo noma umuti wekuthula, peace. But this time akangenanga njengaletinye tikhatsi, bekahlale angena inganyakathi Jerusalem. Kodwa iBhayibheli lithi this time nakangena, wathi nakangena asengakangena emasangweni wakhipha instruction, "Lethi hambani niyawuthola ithole lempongolo liboshiwe, ithukululeni nilethe." iBhayibheli uthi uma banibuta ukuthi niliyisaphi, batsheleni ukuthi inkosi yalidinga. Ngiba nembuto mfundisi Singwane kuthi why sonke isikhathi bekangena eJerusalem.
Oya. Bekahlale aya. Angene ahamba ngetinyawo. But this time uthi hambani niye emzini lobhekene nani. Ndiyawufumana ithole lembongolo likhulekiwe noma liboshiwe. Lithukululeni nililethe. Uma benibuza nithi inkosi iyadinga. Ngamanye amagama nivumeleni ngilethe nayi imessage bazalwane. Kuthi nasakangena this time bekangasangeni njengalo Jesu lebamjwayele. Bekahlala angene amjesu lebapodwa manje everything lebekayenda it was symbolic. Yonke into lebekayenda beyine message lefihliwe. Mafika uthi kunelithole lembongolo liboshiwe. Kodwa manje kwangathi bekathi ngihlale ngifika ngilithola liboshiwe ngelishiya njalo. Ngihlale ngifika ngilithole lihleli lingakakhululeki ngelishiya linjalo. But namuhla ngenela to announce kuthi sawufikile umthululi. Safike umthululi ithole lembongolo. Imbongolo babsingwane silwane nesistaponi. Labone balati bayatika imbongolo bathi ingalamba iyalala emgwaqeni kuthi ngeke kugege imoto. Imbongolo isitaponi uma sekangena this time bekatokhulula dingo letisitaponi bekatoka namuhla msuku singakahle kutawukhululwa dingo letisitaponi lebetimambelele lebetisangisuke. Today is today, tonight is tonight. The Lord is here. I say the Lord is here tonight. Woo! Hallelujah. Glory to Jesus. Bayahamba bafike bayakhulula. Uma balikhaybo mayahanda saya. Pastor beka-announce kuthi sengena wonke. Hayibo sengena wonke. Benena ngisuka la sengiye eJerusalem elisha. Beka-announce kuthi assignment yami seyiyaphela la futhi yakala. Hallelujah. Baba wethu egcwele egameni likaJesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu othembekile. Siyabonga uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu ongasibheki, uNkulunkulu wethu ogcwele ngokobubi bethu. Sikunikeza udumo ebusuku, uNkulunkulu wethu onamandla. Sikunikeza udumo ebusuku, uNkulunkulu othembekile. Wena izolo, wena namhlanje naphakade kuyoba nguwe. Sibonga uNkulunkulu wethu ogcwele amandla. Egazi lakho sibonga ukuphila noma kwakukade singabafileyo. Baba wethu ogcwele sibonga inkululeko evela kuwe nithizwi lakho. We were far from you, kodwa manje sesenziwe sabahamba seduzane. Siyabonga Baba ebusuku egameni likaJesu. Siunikeza udumo uNkulunkulu wethu ogcwele. Asimbonanga uNkulunkulu onjengawe phakathi koNkulunkulu. Wena wedwa wehlukile, wena wedwa uyakhazimula egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Glory to Jesus. Ungena lithi iBhayibheli nabakhamkanalo thola lembongolo ukugibela tuwalo. Ishinto ngathi imbongolo silwane lesistaponi. Ene uma ungahamba uyagooglisha kusasa ubuke isithombe sembongolo. Imbongolo la imhlane ine umdwebo wesiphambano. Kwangathi bekathi before you
utophilisa. Wahlala etuke silwane lesistabona, wanqoba siphambano lebe sistabona. La sifunza khona simthola sekanqoba kwesibili. Simthola sekanqoba kwesibili. Lithi iBhayibheli wathabatha singwa wasihlephula. Lesikhathi asihlephula bekade ithakula yena. Bese kathi noma kungafelani sengifile already. Noma kungafelani, backward never, sideways never, but forward never. Bosango ngiyabalanza, bosingwana ngiyabala, wathi nakahlephula. Wabanika, futhi susha wabanika badla. Lesikhathi bagwinya. Bekathi sengivele ngigwinyiwe kwabami yakhaboshatha beka-announce kule nyama kuthi lalela nyama sebafele bakudlile sowuvele usesiswini. IBhayibheli wase uthatha sitsha emva kokudla wathi phuzani. Nakathi abadle uyabatshela ukuthi lena inyama yami. Kanti uke wabatshela kuJohn chapter 6 wathi odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila phakathi kwakhe, akasaye ekufeni, udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Lithi iBhayibheli labanye bebafundi bakhe bamshiya. Wahamba about 80%, 85% yamshiya ngoba nakufikwa la kuyahlukanwa. Hayibo, nakufikwa egazini kuyahlukanwa. Athi jasukise uphonsa umlilo emhlabeni bengifunisisa kangakanani ukuthi ngasowaphele kuyawuhlukana umakoti. No, nina sala kuhlukana indoda kuyahlukana nakufikwa. Nakufikwa la kuyahlukana. Babsingane wathi ahlete etafuleni kwahlukana yena naJuda. Nakufikwa la kuyahlukana. Athi nakabhala Pawula athi nasidla siyamemeda. Thina sibona ngathi sithulile kodwa nasidla siyamemeda, simemezela ukusa kwenkosi isebuye. Njengoba sidodla siyabuya, njengoba sinatha siyabuya. Uma abantwana bethu basikude basindlelane sisukhona lo ahamba kodwa uyabuya. Athi madoda lamabili ku-Acts chapter number 1 athi this same Jesus lo Jesu yena lo lele nimbona nyuka uyabuya the same way, and I'm telling you he is coming back. I say he is coming back. The devil is a liar. He is coming back. Wanqoba angena eJerusalem, wanqoba setafuleni bamnatha angakakwazi, bamudla angakakwazi. Ninono she kivala manye manda kamudla bamudla angakakwazwa, bamnatha aphila. Njengoba simnatha nje uyaphila ungasokunene sikaNkulunkulu. Hayibo, ungathi bekasiba usale bamnatha bosami kodwa ngabe sengivukile bayosale bamnatha bathi
uthi yebo. Kube bengijuda mhlambe ngabe ka-reverse, but Juda uyaqhubeka. Akatethi kufanele bosambo bayokhululela. Ngiyolenza abantu bangamuntu abathi Juda uyaya inezulwini. Ngithi kwathi lolo wenda lisu lekulanza sambo ngaye. Ngoba ngaphandle kwaJuda mina ngishumayeli. Ngaphandle kwaJuda mina ngisindiswana. If there is no Judah, there is no salvation. If there is no Jesus, there is no salvation. Ngesikhathi uyamdzinga Juda ukuze ipurpose yakho ifezeke. Ngaphandle kwaJuda kunema-purpose lekangeke afezeke. Kunalabanye abantu bala bede bayakhala simo siyaphetha. Ngithi ngaphandle kwaJuda akuna-purpose, kodwa kaJuda i-purpose yenteka. And tonight in the name of Jesus kunedinto letishintsha in the spirit. Kunedinto letiguquka in the spirit. Your purpose starts today. I say your purpose. I prophesy as a man of God. I say your purpose starts today. I don't care what you are oppressed by. What is the day? Jehovah Stauda. Sidlumuntu namuhla. Sidlumuntu namuhla. Uthi Jesu nabahamba labanye abafundi uguqukela kuPeter. Uthi nami nithanda ukumuka na. Kwangathi Petro wakhumbula ukuthi le ndoda le yangishisa ibhizinisi. Nemanetha sengathekisa. Ngoba abantu lebatawuphumelela. Bantu labathi nemanetha sengathekisa. Bantu labathi kunemabhizinisi lengahlukana nawo. Labatawudla lapha babashiya tinto. Kunesimo lesitawushintsha. Kunempilo letawuguquka. In the name of Jesus, I speak supernatural power. Hey, iBhayibheli fundisa uShezi lithi nakaqedza athi kusho khona kwaJuda kwaphuma kwahamba kwayomthengisa kumthengisa nga-30 namagama kumthengisa in the name of the Son, in the name of the Father, in the name of the Holy Spirit. Kumthengisa nga-30 lesikhathi lo ayomthengisa yena uya emboshongweni entabeni kaJehova uyethawa. Hayibo ngithi mina lesikhathi Juda ayomthengisa yena uya entabeni uya ethawa. Akunenzaba ukuthi bathetha igama lakho. Bayanalo eMozambique, bayanalo eZambia, bayanalo eNigeria. Nyalo kufa emabhodlela uyaphuma. In the name of Jesus, I call you out. In the name of Jesus, I destroy emabhodlela. Hey, yathi ngivaleni into namuhla noma ngabe bathatha skhiya bakhiyela igama lakho bawuphose emandini. Nyalo ngiyangena naMikhayeli siyakhipha skhiya siyasivula uyakhuleka. Wanqoba wakhuphukela ethawa wayonqoba. Hayi ngithe Getsemane wakhuphukela eGetsemane. Lo uyomthengisa yena ukhuphukela eGetsemane. But already so feel anengiva already so feel. But kufuneka adlule khona. Athi Pawula kuseyimo ophilayo
kodwa uKristu uphila kimi. iBhayibheli nakafika washiya abafundi beqala wathatha abathathu wahamba nabo ngoba bekufuneka inamba wahamba nabo wafika bashiya Samuel wasiyahamba kwangathi sigatshana sekuphosa linje sekayonqoba kwekugcina. He conquered the cross before Golgotha. Ufike waguqa wakhuluma newili yakhe watshela iwili yakhe wathi baba asedlule lesitsha kodwa kungabi intando yakho kodwa kube intando yakho. iBhayibheli lesikhathi athandaza aguqile waze waphuma dithuthu dengadi. In other words, lengadi lebeyiphuma emjulukweni bethu announce kuye ukuthi already ufile noma uyafisa kwenta iwili yakho but already so ufile. Leli gama lelithi Gethsemane lisho ukuthi pressing the oil, lisho ukuthi inzawo la kucinzetelwa khona kuse kuphume ioil. Oil ay commodity emhlabeni lebayifuna yonke inzawo. Makungathiwe South Africa itholakele somewhere singaphumula ngoba nepetrol ingehla. Uma afika lapha bese kayopresswa kuze kuphume ema-commodity langithi la precious. Uma apresswa kwaphuma igas kwadalwa masambo. What's it not my will but your will, O God. Sekanqoba kwesithathu sesitolo. Mind you, uphuma la uphume etafuleni ngoba ngeke udle la uphume unjalo. Ayibona uphuma la uyaphuma nalamanye amandla kunalenye ipower igrace lemangalisayo loyophuma lalela la awunodla nje umane udla la awunawunatha nje umane unatha la bathi lo unatha lamanye amandla. Babshusha uma asuka lapha aya enzabeni nasekehla enzabeni uhlangabedwa ngulo lomthengisile nalabantu lekahamba nabo. Ngicela unake iBhayibheli uma ufunda kuJohn ngiyacabanga ngoba John bekakhona ukhuluma indzaba lekangakayixoxela. Ngiyabeva boLuka dokotela kodwa lo ukhuluma indzaba lekayathi iBhayibheli wasikahlangana naye wathi Jesu nifuna bani? Bathi Jesu waseNazaretha. Nathi nabathi Jesu waseNazaretha. What is I? Nagathi is I. Kwaphume mani. iBhayibheli bahlehla bawa. That is why ngiyakholwela kuthi amandla eligobo lukamoya sometimes you cannot stand. Uthi nifuna bani? Bathi sifuna nje uthi mimi awa madoda just that akhipha ukuthi is I say there is power tonight. Lewisa dindoda satane diawa ekhaya lakho
diyawa dichithwa emsebenzini, diyawa kuwatifa emtimbeni wakho. In the name of Jesus, the greatest I am is here tonight. I say the great I am is here tonight. Wase uyawakhuda lamandla kambamba kalathandaza ifuna sile funa sidle kodwa ngifuna wathi usina udla lapha ikhensa iyasha ayabangiva labantu la ngithi mina na udla lapha ngiya-announce namuhla egameni likaJesu kuthi kushatifo keminyaka nawudla lapha namuhla ukushatile ayo nawudla namuhla siyakuthakatha siyawuloya ngegama likaJesu wente kahle kufika ngoba nawudla lapha akuna spiritual husband akuna spiritual wife lesitawuphinde sikuthinze ngoba nawudla alakhaboshata kungena the anointing kungena the power kungena mandla lavusa Jesu labafile ayangena mntane uyamanda elasekibo ilasemandalamo elamahasika ngicela labantomsitha liyasekemo ngicela kuthandaza lithi wathabatha singa wasilephula. Father, in the name of Jesus, I have seen you, my Father, doing great things. Thank you. Kuthi kuyadliwa la. Lesingwa lesisiba inyama yakho. Lesisiba umtimba wakho. Siyabonga. Kuthi kushatifo teminyaka namuhla. Oh ya. Nebantu namuhla batawuphuma bangafane ngena kwabo. Thank you, Father, it is done. In the name of Jesus. Babe, naleli wayini. Lensilifu lakho emva kokudla wathabatha sitsha. Wasithabathani lokhu igazi lami. Father, now ngiyabonga kuthi lena ingadi yakho. Uma bekunebantu la labanabo blood cancer namuhla iyahamba. Uma bekunebantu la bebashodelwa ingalo